ni saa cia bilingi wa mauvo. Watinda tamusese mwendo wa karibu ndini wa mesa ya bilingi wa mauvo mwendo ni wa saa 3:30 muthanyani wa mundi ulani wa kana wa matukwelima mwei wa katano nye wa masiwa kitaka na uloku nengilia mauvo kwa nzea meko ni Teresia Mwende indi aani amwe kati wa mauvo ala tukumbanisye. Ala tukumbanisye ni vamwe na Bunge kusevya nzama ya kukunikila uvukula ukonanwe na minista wa Wemi Mithika Linturi kuwa maafisa 3 ma NCB maitha kwa kotini uloa mbolea ya chati. Atongo imangu atanio ya Azimio One Kenya matongo yune Kalonzo kwenda minista wa Wemi Mithika Linturi atia uya ingi mayenda mbwela yende tanga sweta muisyo. President William Ruto kukomana na maminista ayo luambua ila yende ya jasi silikali ni kutethesya onde alama kunikite ni muisyo wambua na mwanake wa ukuwa katikati kuvitia siate mana kuwa waniene nditi na kukitanigwa na mota ya ungeikuya sokoni wa Kabati kauntini ya Kitui. Bilingi wa mauvo. Nina udhocha ingina ndi musesi mwendo wa President William Ruto nukwethi ainena na NND muthenyani wa uni mwendo ni wa saa monza ithi wa inene ya maundu maingi ala mande kwethi wa mayu ikumbila Kenya vamwe na makulu maingi ala methi tovo muno kukonia maundu makonetie mbua mbingi na muisyo wayo na indi ni muthenyani wa uni mwendo ni wa saa monza valokethi wa inene na Kenya imwe kwa imwe na indi tukwethi wa tuyunengelelia uneni wake mitikiletu ambie mauvo maitu mbungeni ya vitu kithianza mayi mwana ya memba 11 alamethi wana kivalua kimwana cha kukunikila mutalatala wa kumuvetanga kuma ofisini minista muveani wa Wemi Mithika Linturi nzama na mithenya 10 kuthoima mutalatala umbe wa kunenga ne livoti yake ya muthia kunena yu mbungeni ya kati mutalatala una ula usukumetwe ni mujumbe wa Bumula na ulani Jackson wa Mboka ula kati wa sindu mbingi unuweta kana Linturi nuna atumiyi ofisi wake nai kwa kuungamia muvango wina wangangania wa mbolea itena lato na kuwete wasi mwingi kwa aimi ikonyo sionde siambi ya Kenya livoti yake Benjamin Mwaka. Food basket. Mbunge ni avitukithia kuseuva kwanza maimwana ya kukunikila mutalatala wa kukuthwa kuma ofisini kwa minister wa Wemi Mithika Linturi. Mutalatala uno ulosukumitwe ni muyumbe wa Bumula Jack wa Mboka wakwata kule ya kuitikilia nzama maimwana kuma kwa ayumbe ya naimwe na miongo 36 maliana nayo vala 3 mali ya kuikonya na iseso thiri ya kula ki miao ya mbunge ayumbe ya naimwe na 16 ni maile konya na kula ino kana mutalatala kusonga na mbe. It is about standing with the smallest of farmers who do not even afford money, but the only mistake they do is to trust government, that they trust a government agency. They trust National Cereals and Produce Board. They trust the President of the Republic of Kenya. They trust that government cannot give them a raw deal. Honorable Speaker, they go and purchase fertilizer from National Cereals and Produce Board, a national agency, a government agency. It turns out that they've purchased sand, they've purchased rocks. It is a moral question, Honorable Speaker. I do not know how anyone in their sound mind can want to side with such a rogue minister. Zama hii mwana ya amemba 11 na ila yeke wa tik ni ayumbe kumwika kithimini minister Linturi na kunenga na livoti yake dhino mtheme 10 yukite dhina amemba 3 mangaliko ya serikali anakuma kwa angaliko ya Azimio na umekuma kwa chama cha Jubilee. Amemba manza maini ayumbe Naomi Wako muyumbe wa Kathiani Robert Mbui Recho Nyamai wa chama cha Jubilee ni muyumbe wa Kitui Chethio muyumbe wa Roraka TJ Kajwang dongo ya Kirinyaga Njeri Maina kati wa ange. If today you reject the list, it could easily be interpreted to amount to you are resting the matter where it is. And those are your consequences. They are not mine. It is the Constitution and the standing orders that guide
what we are doing. And when these cabinet secretaries were appointed, Mr. Speaker, I remember saying that this is going to go in the records of history as the most incompetent cabinet. And you can already see. The question we ought to ask ourselves, Honorable Speaker, has the mover of this motion, Honorable Jack Wamboka, created or shown us that nexus between the person being removed from office as cabinet secretary and the alleged grounds of removal? And the straight answer, Honorable Speaker, is none. If the president wants to know the real saboteur in his cabinet, he should point at Honorable Mithika Linturi. Our farmers, if you get a low yield this year, or your crop fails, point at the face of Honorable Mithika Linturi. Amwe mayumbe kumele metani ya ukamba yumeenda Minister Mithika Linturi evetange wiani kwitene vandu vakwetela kule ya kumwinu cha maiwetu nenanya uwe mbungeni wina misingi yaki chama wanavanini. Ayumbe ane maweta aingi mama minister serikali ni ao yunimeenda kuisulia musuoni uonoka na kunenga nda ya mwenembi valama mukanya minister wa witi onake mwandu Susan Nakumicha onake eyumbanye kumano na mavaluku alamba ende kukumbila sekta witi vakuvimia yeleo yu. No mwende we ndeleba nduiza kuambia blame conductor. Ndeleba ni wezo hatu aidetie ngali. Minister ni watu aidetie ministry ya uwimi kana ya agriculture. Blame game ya kwaza kana anolama na ina makosa na anduma National Cereal Board. Izuwe na ilaitwa scapegoat. Koza kakoyoka laka nini no itie kuyola nene yende na utubia. Ona waziri wa health itaashe nake kasange nikana mino negotiate na madaktari nikana mazioke mande na kuita andu maitu huo nake chuma chake kio bandu kibwana kikileletwe utu ambao mamina na issue nu nikana zile ita knowledge honest legal team opposition ni knowledge serikali zile ya situ ile our main role ni oversight. Farmers ingi kana mingi ni mana dhulumiwa muno nduthaukana Kenya na withaukana mbesa sio na wise kwitha ni waekwa umundu twa kuna kura na Lunturi ni sikana ni wenuka uni wowe kwacho witu kana Lunturi ni ale kuma bisini nundu ndwande kwa uya na weambia kuthauka na weyosu unengetu kila kingi ndonyo weta ni kana ala monde ma pointi weta ma CS male kutha kumana kana mebu nundu wa mwenendi na mele kwika yulu undu mwenendi ukwenda lakini tundu lamu makwenda ukunikili wa ikundi ya tifa kwi umundi weweta kana gatwa minister onde meongwele na Eli Linturi nuwa minister kusitie ena grade ya E kumana na mauvalu kumaundu muvya wake unongamie wanyo ambole atho wa monini kilingisi kila chelekele kumwino cha mbungeni oyu kuma vamya koni ya mbunge musino ilovi ndilivoti ya vilingwa mauvonye nito wa Benjamin Mwaka. Twendeni wa mauvo makoneti ya kilingisi cha fertilizer munene wa muvya wa mbolea wa serikali NCPB na Ulani Joseph Kimote pamoja na angi atatu ndini wa nzama ya muvya ni madha kwa kotini wa milimani muthenyani wa mundi kusungia makulio kwa ni mbolea ya tatina ila inanya ikiwe aimi ni serikali mana ikiwe mbini muthenyani wa iyo vala maskati wa makosama kukenga na kuvena aimi ona uyo voa ni maleani lena makosa asu na malikuwa kwa mbondi ya shilingi milioni 3 kila umwe tukwatiane nake Lina Musangi. Ngami munene kumbini ya leo ya serikali wende National Cereals and Produce Board Joseph Kimote amwamba na maofisa eliangea nene ni madhaki soko chini wa milimani kwisuo itina wakwedho maneki wembeni wake eli masani mawiyo uyo kwa itina woko na mbolea chatika na fake fertilizer. There is no evidence provided by the prosecution that the accused persons 2, 3 and 4 have interfered with the witnesses. Atatu aani masikati wana mavito mako kwata na kumakenga na ukenda kumangea aimi. Ni maleani lena mastaka na vala malekilio na bondi ya shilingi milioni 3 kila umwe. Ota uko tini yumi simolo otokana ni maile kuwete madhangovu maoma utambuka nzingi na vala ikuwani yeye kethu kisoma tukumiongo ili muini uwa katano. That accused 2, 3 and 4 are hereby granted bond of 3 million shillings with one surety of a similar amount each
and or cash bail of Kenya shillings 1 million each. That accused 2, 3 and 4 to deposit their travel documents and or passports with the cost within 7 days from the date of this ruling. That accused 2, 3 and 4 shall inform the court and or seek the permission of the court whenever they wish and or intend to travel out of the jurisdiction of the court and out of the borders of this country. That accused 2, 3 and 4 to appear before the investigative agencies together with their counsels and or advocates whenever they are required and to provide information needed by the said agencies that is aimed at Kumwini wa katatu mwaka huu muvea uwa uimini wanengani moloto kuya imiala madho etambolea kwega kumitumia na kukwata mitalatala ila ile kumakwimu maikumbi ya leu ya serikali ila yeva kuvena mo na vala inge mavisa maikumbi ya leu ya serikali mananengwe moloto wa kuwasani mbolea kumakwi aimi That this matter be mentioned on the 20th of May for pre-trial directions. Kuripoti ya Blingwa Mauvo Nilina Mgosange. Isang nambe tukunikila mauvo makoneti ya teti vala mdanyani wa umundi ngwatani ya siyamasi azimi wa Kenya Alliance matongoi weniwe mutongoi wa tamata wa ipa na kitali Stephen Kalonzo wa Musyoka ni mamwenda minister wa movia wa uimi silikali nene na ula kukonanua na kilingesi chavo kana fertilizer wa chati Mithika Linturi atie wiyambe wa nzamanyi mwana ya mbunge ya kati ila ya nyuwa kumodhoima na kumya utio wayo ingi nimenda silikali itangase kanambua ila nene yendeye na kana yendeye na ukusi wa vandi ya Kenya ni muisho munene kwa enendi vandi ya Kenya mwandiki wa Mavo kuma kauntini ya Masaku Daniel Mwongele na Mavo asukwa kuliko Atungu ya maine na kiwanzani cha skulu wa musingi wa Mumboni ukamba wa Masaku ila makuatene na gavana wa kaunti ya Masaku na atungu ya ngima silikali ino dheni wa isuzo ya kwa leu na meto onduma na wavula kuyandu wala maminita ukunika nembu wa mbingi ila yende na ukusiwa ni makuatamba uitambe wa maima mbunge nene ya kuendekethia kuveta kwa ofisini kwa minista mveni wa uemi Mithika Linturi. Kama Linturi amekuwa impeached, I find it very strange, and it goes against the concept of supremacy of parliament itself. Kwamba now that decision by 149 members of parliament has now to go to a committee for verification. That is so. Linturi, kwa heshima yako na heshima ya nchi ujiondoe mapema. Yani kama waziri wako ananuka kiasi hicho, ndio tunasema sisi kama wana Azimio, we have been saying it. Tumesema na tukasema hatutawaachilia hapo mpaka wote watimuliwe mamlakani. Wengi ni makule silikali nene itanga sembua mbingila yende na ukusi wanaeka ete kwa nangika na kutiwa kwa madhayo kwa andu wa ingi tathina munene wandhi kana national disaster. Na kama wana Azimio tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunataka tuulize serikali ya Kenya kwanza ya kwamba janga hili tunaona Kenya sasa sio la kaunti ya Machakos peke yake, sio kaunti ya Nairobi peke yake, ni janga ambalo limeathiri kaunti karibu 32. Almost 32 counties out of 47 have been affected by the floods, meaning this is a national crisis. And as Azimio, we are demanding that time has come when Kenya Kwanza should make up their minds and declare this a national disaster. Hivyo ndio tunataka tuone kila mtu. Once we have declared a national disaster, we'll have all hands on deck. Both state and non-state actors would come in. These floods are a national disaster. But we have a regime that is already a national disaster. So they cannot be able to declare anything else a disaster. They are actually a disaster. Elimu, disaster. Health, disaster. Kazi, disaster. Fertilizer,
disaster. Edible oil, disaster. Airport, disaster. Wao wenyewe, disaster. Na mimi nataka mchunge hii maneno. Ni vindani vala na gavana wa kaunti ya Masaku waelezekana nimekwendea na ukwatiana na ANND na kumanenga utethio ndaendea na ukulia unasingwatanio ingi siendea na mutethesia nikenda alama minite kwanangi kwa nino mama vikio kwata mawikalo endangered. Your Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hapa for the last 1 month it has been tough for us, but wale watu wetu wameadhirika, tumejaribu kama serikali ya county tukishikania na national government kuingia kwa kila vikijiji kujaribu kupatia watu wetu chakula na usaidizi. Na sisi tumefurahia sana leo. Najua kuna wale wamebomokewa na nyumba zao. Wayala nyumba zao sio mbokia. Na nabesudi namo. Ando asuti ambao manenga mabati na ambao na kusaidia wananchi. Na karibu sub-county zote sikiwa 9, at least kuna wale wameadhirika. Na Your Excellency the Governor, Mungu aendelee kukusidishia hiyo nguvu. Kwa sababu tumekuwa kule Mavoko, tumejua ile inaendelea Matungulu, tumejua ile inaendelea upande wa Mwala, including even sometimes bringing a chopper to airlift people marooned by water. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma wa kiwanzani cha skulu wa musingi wa Momboni kauntini ya Masaku. President William Ruto ni wethi wanaomba nuwi mwana muthenyani wa umuthi na maminista valama nene ya maundu makoneti ukunona mwiso wa mbua mbingi na ila yende na ukusi wa isioni kivathukanio vandi ya Kenya. Nini waomba nuhu President William Ruto ni wenda NND alama tuite kundukula kwinansia kana mwiso wa kiwu mathame kwa metoke iweta kana serikali yake ni kwithiwa inya ichali wa utethio na sindo ingi sia vata kwa ala mekumilitwe ni mwiso wa mbua. Joseph Kithekaniwe kututhiania mauvua kwa uliko. President Dr. William Ruto niwetha itwaise kikalo kingi cha mamista muthenyani wa keli ingi chumwani kihiti na kwitha hane na kikalo kingi namo kunenanisia maundu kauta na maito alama ende na kwikumbila nthi mambua mbingi na ila yende na kuete wanangi kukundu kumwe undu mwana kwasi mathayu kwa Kenya aingi. Dini wa kikalo cha vamwe cha ikithia kana NND alama ende na kwikumbilwa ni undu uu na maende na kutethiwa kwa vakuvini serikali kwivo kuthoa wasindu taliu mavula myoto kati wasindu ingi maende na ukwatiania na mivea ingi ite ya kiserikali ingi nthini wa kikalo chini cha umbula kwa vamu maundu alama ende kwa OU na maetetwe ni uvinduku wa nzevi maikwatiania kana kuma OU kuendea serikali ketha yisovya mivango miailu ya kuelesia NND maundu vinduku wanzeve na hundu matonya kwika kuisiania na maundu tasu for the intervention. Maundu meokonyene tangazo ila serikali na umisie yandu wala matuite bakuvi na mbusi kana kundu kula kutonya kusiwa misio nzama ino ya mamisa ni yetha iweta NND alama na kuneitwe na ki yuta mana chosie nesa na kuambia kwika huni kenda kusiya kwasia mathayu mbiange ingi nzama ino ya mamisa ni yetha inengana livoti kukonya na hundu mbuga yende vila kumbuka kana mi itatu yukite isio mbingi tasitha siende na ukusia mbua mbingi va Kenya mayenda NND kwitha memetho imweta isio siangaliko ya kiswani nisietha iweta tasi kuendea kwitha na mbua mbingi ondu umwe na kiseve kingi kila kiuwete kanata kitona vingi sa maundu ma ukangani. Ingenza maini ya dhaine gana livoti kuwana na maundu mamuvea wa kisomo vala metikala kwa vumwe isenso ila inosu ni minista wa kisomo Ezekiel Mashogu ya kusiya kuvingwa kwa maskulu mpaka matuku thandatu mwai uu nikenda kusiya mathayu mamanyiwa maikese ulika muisioni vala kikalo chucha wenda muvea uu wake kuthukuma kwa vakuvi na kinandu cha NGCDF kuikithia ilasi sio nthaila inanangiwe ni mbua sio nguta siya sukulu kati wa sindu ingi nisi atungi wa ingi.
ingi nzama ini akwatiania kwa vamwe kuthanthangwa kwa vandu va kusembea ndeke kiwanzani cha Manda Bay Airlift kila kilamu nikenda kutetheesya muvea waita wa Kenya Defence Forces kwende usuvia mivaka ya nthi ya Kenya. Joseph Kitheka ngirivote vilingi wa Mauvo Mutongoi TV. Silanga kwa ukuko ya matungulu ya umiloni wa suwa kauntini ya Masako nukuiwe ni kiwuo cha mbua mbingi ila yende kuthiwa iku siwa ngalikoni isu kwe muthenyani wa iyo enendhima isu ila ikwata kiwu silangani u nimenda silikali ya kaunti ya Masako yikithie vinda ya kutungi ya silanga u ni vethi wana mutao museo wa kumalia kiwu no kana kusiya wanangiko maitula muti alama na sevase silanga u kwa kulea kwa ile mutao wa kumalia kiwu kuma silangani u visa munene ula ungamete sio onde sia matungulu Cosmas Masesi nake ni waikithia kanava yundu ona kwa tambanga kavindani kala kiwuki kuye silanga uwajatha na kanakula kukuiwe ni kiwuwe ni kusewe ni silikali ya kaunti. Hivoti ya Keboni Motesea. Enende mava na lama kusia kiuki kikila muthenyani wa iyo mawetakana ni chana ngie moya miunda ya enende ovamwena kuisilanzia nisike wathukanyo ila sisio nithi. Kwa chani ya mukienukite boda nesila skulu ba matungulu ndivi nethi ya mitila mie basilanga ye mingi muno na ye nene andu maende na kunango awe saithi andu ala mebu bakube kiwila kibikie bu skulu nikithamio chanda nzeno endete na kenoi na jaso nene likete ya skulu wethi yake ucha na ikakugwenda mundani chanda umilila kwa mundu wita wakatambo akuma bu chali kaende kalala kithete kwa une kule silikali ketha ni tona itu itane na kiwo kinundu keka kwe utuko kitha kikuia andu aingi muno lakini muthenya nundu andu maua ni yembu ametha me aware kila mundu egwambu akewa kiwo chuchukite wethi andu mebasa ofisa munene longamite wondi sunthe cia matungulu iwetakana na ivo masala kiuki na nyaika isio nithi na veo mona kwa tambanga nthini wa kiuki iki na tulile silangani uyu ateo kula kinanangia silikali ya kaunti ya Masako ni kwitho ithinikia ivindani kuve na after kindu ta 20 minutes muthanga wa mbokanga indi kiuni ukina umalile awethi laila tunoni kitu na kunie simu na twa communicate na ndola mana down the stream wethi land won there manguma ndine wa bala tuna vessel ite kiwo na ndine amumu wangai tuina either na any casualty kana mundu kumigwa kila kinape ni kinini kinesile school wa Matungulu girls na chatwa some of walls ya mabati na kaukuta kama kanini kaevia. And I'm sure governor is doing something to this school Matungulu tuone kawa onto tungia fence yesu nitina tungi ite county ditumubea ikwidi wane matu bingi yesilanga na nundu wa kwidi wa jangeno kila bandu bonde ne asia kwi muthana ni weyo ni matindie ba maisisia onu batonya kwikika lakini nundu wa kwidi wa wololo wa muthanga ulawi twikite silanga niwo utumie silanga ethi amwe maenende mawetakana kugwa kwa silanga uko thothaiwa ni kwithwa wate na muta wa kumalia kiwu kuma silangani uyu na silanga yako yana nakumeza undu tamionie ye na ina kiwu kingi na kuvukwa kwa thone na bukwetwoneza ende outlet ye na ati mathina kiwu che mande yanzia pala che silate nundu kweka kiwu ju outlet ye kitwoneza neka zaubwa ugethia kiwu kiupe silanga ende zote labayo tuleile kwa governor tiyo kukulia usizio ndu uko tuza ofisi silanga na itweke ya outlet neza otau maendeketho sovweti no ambua kuoleka kwithwa mewe kwete muno nthi wa mondo manema na kutungiwa kwa silanga uyu kukatangia liuo ula we miundani kana mboka ila manatumia kunyithia na kiwu cha silanga uyu kethi wani maungana ni kana makoka makatubingi ya silanga kiwu kwa mina kunya ni kana weze ithi anite diwa na silanga unity kwa na itwa alika bandu bathuku mundu wakwidi wakiwe kine tunategemea andu ala tuthia kawa nijo tunakona and I'm sure kwoko mbuga ya the governor is doing something ndu nenga silanga sunu wa budget nene ndu segweneza ndu silanga utetha cia ando ingi na iwe yo we the lando la makundite kiubu ya more than 30 people kila mundu akunite kiubu maende na nema unogeje surrounding ya ube na nema mbingi ya makitungu manana na makovisi kwa uni ni siandu magi sio juu megwa mena wasi mwingi na nundu ni kiuki utetha siandu serikali ya governor ni sine kutungi ya silango osu
soonest. Otongo mathukumi ma serikali ya kaunti ya Masaku maikulia nende kutethanisa na kuweta kula kwina miso ya masilanga na kana masilanga onthe ala makwitwo ni kiwu ni methwa maitungiwa ni serikali ya kaunti ya Masaku methwa me utethio kwi mwene ndevi ndani ya munyao. Yulu wa silanga ila situ inenziwe ni governor na ila itwa akuo nundu ta yune na report ya silanga ya munu mweo ya kitwa ni German na ni natulile na tuitungianga imu ya nundu ndino wa mundu na ndina kuwa musi wa mundu ndona ukulia masilanga onthe atu yala meba kubi na masilanga makona silanga ibwa utetula kana yina bandu bena thina tutethianisie ni kana tumanthe ondu tutona kutethesia ene nthi maitu andu maigakuwe ni kiwo na tuitethesia emwe ni bandu tutona kutwika tukoka tukaka gabioni tukasiya kiuchu kikathi na ende njasia siwila sionthe kana masilanga lao ndema makwatie damage governor waitwe na bata na ndo maitu na nukwenda maime so kiwicha mina ubita nundu kinde yonde governor nukumanange waya masilangazo. Kaunti ya Masaku matungula umelone wa suenye ni Toboni Motesia. Nende livoti suya ke Boni Motesia itutwandini wa udhiumo wito wa mbetu isio kithea tuna mavuangi tukadhivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavuombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior account pingwa Hippo Junior account umundi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fande kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ili nyanya muonza kenda muonza ili kwa bombe yange. Tunarudi. Kalibu ngembini wa vilingi wa Mauvo MCA wa wodi ya Ndalani na Ulani Francis Chalo kitaka ni wamenda NND maikese kutula muti utongo kana tongo ya sakwe yuluwa wanangiko wa malelu kana wasio wa mali ingi ya mwenende ilayo kanite na mbua mbingila yende na ukusi wa vande ya Kenya kitaka ainena kavindani kana komanite na asili kuma location ya Mavoloni ni wamenda medhi weme medho ma mwenende kwa kumaimia kana kuimia witano wa vamwe na kuenda medhi na ngwata niona kuikiria kana ni mamudhukuma mwenende kwanzia ilaya ilete livoti yake Ben Musau. Nene ya kanisa ni ya ABC kisiki kamindani kale kwa manite na asili kuma location ya Mavoloni MCA kitaka ni umya wita na kula kuyenende maikesa kutola muti ya tongo imaki uteti kumana na wanangiko wa malelo yao ovamana mali ingi ya mwenende na ula wete tuene mbua mbingi la yende na kuwa Dozi mbitu siki kiesio ndezi la umiwa dongo. Yone mkulia mbua ni ya ruto. Mbua ni ya mama ngala na wawina. Mbua ni ya kitanda. Mbua ilo. Ana na medo wa meko mangai. Tigo? Ana gezungu acts of God. Mundu kwa bandu bangi noni murongo yumu na asya hizi ligale baike ndupika yuti unena dia oki yaki kwa tanazia ka ngundo road Nairobi kizi silika ndika atigo doni ungulia mundu ro kunga mambe ya serikali anende uruku kwa serikali mundu wake ya bozero kibu yoro kwa no mlia wena mama kanywe kibu kitalege ndio bidana na ruka kunde kigalo ndiye leo besi ndimo na dinena taile kwa disi kana kiti cha ulimo MCA kitakani wamenda asili kwitha mayumi ya utao
ovamana kukuna livoti sia miisio ile mekombelete enende isioni sia nduani kumana na mbu eno ni kana maikithie enende ni asoveku andu maikola mesi imani haba yelo diugebi andu la mesi imani kuitwa la mesi imani teka la disieti withi undwambe yaona ondu utewa kawaida wiwe tandala wiwe batange mundu itisineza kimani kikitu chake sikile bina chaturugie ajaturugie kiarutia batyo uteka la temeno na sigena maisio isu konde kula kuyima tene na nduma itugethe ane mu matabi mwigala muzi aisia wono ndude gale wegata wiwe tange kisawa sawa nikenda withi na itu ine ya madhali mwitu mwisho oingi kitakani wasienda ndongo isia kiuteti kutaidia wala siasa kuiwe vate kulichakauka na kulikilela wia wa olaungi ibindane neno nebinda okuko tesa poti zilikali mwitu munene ya nini oza kwa muzumbe widono lawa na widono tuwa bina ndeti azio megale ile ibela na azio moda ende gugu mamo bigai binda lo like kadala na tema kwa tete bwoko tena shuari ya manakana na mwa ndo mwila meunguo maka tuwete maende wala maile isio ne sima sito lakini ta kwa tena ngundi na yao kitatika kwa gendo Gamba hilo ni mukulia kana ndiye baya ngayo kunze ya mama ngomi peke ndo na ba ajua ta kunzie binda zingi peke ndo kwatia ngayo modabi ni mwando mama za kumwe yato mandia mwatumie mundu wale kwithoma na kana alama ya niyeku ona mona atume nanye nene sekipela kila negia ne tisie timo mundu wa zina na ngaba au ngamekipela jangaba vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava Kisiki ndalani kauntini ya Masako nyeneta wa Ben Mosau Tisongana mbe maundu ma okuini mande na uvingi sekalelo ni wakuma kangundo kuthimwa la kisioni changulaini ila sekatui ngalikoni ya kangundo enenthi aingi alame sialoni sio melasimika kukwama masaa maingi kumanwa na ndakambingi leloni ula wanangiwe ni mbua atume imalelo o vamwe na enenthi maiweta kanani matona ulasimika kutoa isemi atianiwe ya muwe vindayukite ethi wafa imatambia mekosa kwa ili lelo o na ula methitwe mayatho kuseviwa Ni masaku ni wewe chakula. Nanji ni wewe chakula kile Kia dogo bada. Tena via. Leo kia. Ziada. Nambenga ne baba sie kwa mababa. Na medo atu mumiria na maisema maithi. Yo maithi kianza. Abayo nanga gendo. Ani ubao meya kwanza. Kuna na president yo kamwe atu ikeneza. Baba. Ala na madena maingi muno. Already ya kwa kiana. Waku katui mayoni ba konani na kiguni kikwamite ngaliende na kukwama ku na bena thina mwingi kwa utwe kulia mheshimiwa witu wa Kangundo atonye kwa ndai acionthe kututethecia pamwe na serikali nene patonyeka ni kwithiwa kwina thina mwingi panduni ba otondu mwitha mwene nimukuona ngali ona imwe niungamite kundu bena andu maungamite bala ngali ciina thina anola isi kungoka bena misi ba bakube na ba ulelu kwanza ye bakube muno na ni tonya ngali kubonoka ne yete mbanga nene no yithia ni kwathuka kwa une twakulia kwa ndai ya ekalima ba tutonyo tethewe na tongo imaitu ala twanyuvie ni kwithiwa twamanyuvite ni kana matutethie
ni asandi pena ngali onena balukitwo banduni ba na yu lelo uyu ni withitwe uituthenia muno na nitukwigwa tatwambia kubanda mayu nundu wikalile ta munda na wethia bena thina muno na ndu bwata lelo kwou atongoi maitu muisisye bau asandi Sietwa netawa manthi wa mutua mwikali wa Vangulaine lelo wa kuma Kangundo Tomwala ni wa national government na tizi kitumikila kituma lelo utaseubwa ni chao mheshimiwa itokotoma wa imbungeni uthi unene lelo zu wa kuma Kangundo Tomayone nondo lelo wa makusiwa mbuya ino ithela neto etu atiania etu kamandamano lelo ithionde ekalima Vangulaine asante kamera ina ki no bana tizaona kabidi kama zama nje bamelelo kwangali baba dendeze kiba ejogiza kiende bashwe ye ile kwani jeno roko nakula amo nakula ndo na koma Mwanake wa ukuu katikatini wa viti ya siate manaku wa NND tina wakukitanigwa na mota ya ungei sokoni wa Kabati kitwita udhuiloni wa suana ila inaite matukuma vudhu mavitu kumwanake usuwa mwaswa kuma kwe NND asuni maofisa mavolisi kuma kiseseni cha volisi cha ndolosi vala kwe na mwene mota isu kuweta tayaye mundengani wako ambililia chumwani kina kuna livoti kiseseni kiumbe wako ambia kumimanda Onesma Stalo ni umwande kituwa mavoku kuma kitwina etuelese mbeange. Mwanake wakuwa katikatini wa vete asiata mana kukurwa ni NND na lameno dhatu mwingi sokoni wa Kabati kitui cha dhilono wa suwa kauntini ya kitui china wakwatikana na mota yongei kwena na nguosi hivyo sokoni wa Kabati na unani mutu wa kamoto na wawetakana mwanake wafikia sokoni usuwa Kabati ya vulito na nzuki kabindani kala na mota isu polo kuweta na wataweme wanechalo la mota isu kumana nzuki la mweta tachosi ya mwevu ilitem nituona kindu chatutelenia muno ba Kabati nondo nituona mwanake omwana okie anang'ya kibikibi bano Kabati stenja kulina ndorozi nawe ila unang'ya kibikibi abanje kulisaidia kwa bonza azile nziazi ya michochoro yani nziazi ya panya ruti yule mwana wazu hadi na ke mwene bikibi kwa wene waambie ushungurukia mali yake ulukumekwata mwana wazu andere balabalani no wona nzuke sia mwati azia muzala odi muto kwage chusu waki we nzuke zio akili yake azio ya muonye kana azio kulona unomije kibikibi yesu yune wotu akili tu kwa tuona ndo inde mamwati ite yule mwetu amukuli ni chao cha kinge aje ni kibikibi yake na ngetwe na ni atungwa obala nae na yu obaende yete nzukizu twato sisi nzukizu yele ka mundu ngina ozoleka eweka kwena na mwene mota isine nandiki mamovunu mbola kaneti na kwasa mota ya sokoni wa Kabati na kunia ripoti isa sene cha polisi na ambulansi ya ingesi ya kumanza mota ya kali no kweta tasosi ovo sia mota isu yake bola kunwa simone NND itina wakona mota isu yake ina mundu webuletwa ni nzuki na india tenga joid na atia mota ya kwa vunza na likata iga joid na jumala no kaneve mota ya kwa yowa na yowa never no see atwa na semba polisi na ina report na nane obi letter na sio kiwa ba Kabati no kana mbia kumanza mota yakwa na nema kumiona choko nini na mukiye ingi ku Kabati na swani ndungi nona polisi mainderia never no see atwa nabi kwa mama Kawesi na nuna ndezi kondwa umundu nona mota yakwa na yu kanyo na kwa alama na mito ya kuya mali yene mekani na mito isu huyo ni mkamba mjanja mawazi akitoa manakana we mwene mali yake motezi ndemo miatia ona kwe kwata ndemo miatia kaba yu mundu zyo alekani nzuki na kweli kabisa tuona alekani nzuki ndo alama yu mede ko ya kibikibisiana ba Kabati bai mundu manza kindu chake mutundu na bai mundu manza kindu chake adaze manza kimutethia ata kwa hiyo lo kukwandikana yo ita kindu chene ziano isu chukue na wewe ripoti ya Bilingwa Muvomo Tongo TV kuma kauntini ya Kitui
nita Onesmus Chalo. Kilungu cha 11 yuloayana cha etuma ukumunini kauntini ya Masaku mewetwa kwithiwa maitava na makalasi mithiwa kutia skulu undola utumite aingima A2A matilela ndoto sio cia kisomo na kuete ukuno kwa kisomo cha kanakeli tu kauntini uwa mulwani Harrison Ashola na ulani mukwatanithia wa ngwatanio imwe ite ya kisilikali ya Forum for African Women Education List na ndi Daniel Mwongela endini wa umbano usu. Ainena na andiki mamovo musini wa Masaku itina wa kikalo kimwana kila chaete vamwe ene sianda kivathukanio watamba ukisomo cha kana kakele tu ofisa mukwatanithia wa ngwatanio inoite ya kisilikali ya FAO Harrison Achola utalo munene wa ciana cia etu kauntini ya Masaku ni matiite maskulu tina wa moku itava ayelesekana vena vata wa ciana isu kutungwa maskulu na kuendea masomo mo nikenda kutangia unewo. So far we are aware KDH 2022 gave us the report which was very clear. Kenya account for 15% of teen moms. And when you come back to Machakos County where we are accounting for 11% of that, of teen moms in Machakos County. And by the data we have just been given right now, the status is still worsening. Bado watoto wako wanashika mimba wako huko nje, they are not accessing education. So still it's something that we still have a lot to do. You know, with us as far as Kenya, we believe on high education, high future. And if you deny a girl child education, you are denying this child her future. So we believe that taking back this child back to school, we are building a better future for this girl child. And people talk about luck. Luck is for few people. And the key to success is education. And somebody once said that if you want to kill a society, kill education system. So we believe that if you deny all these girls access to education, we are killing their future. And by training them and taking them back to school, we built a good society, whereby this person will be able to go outside the school sector, get a good employment, just like boys. So that's why we want the girls to be in school. So lastly, you said that nake principal chief wa kaunti ya Masaku Joshua Kimeu anena ivindani uu ni mwasekana silikali ni kuendea na ukwatiania na ene sianda kukithikana ciana isu ni ciatunga maskulu ni ndaunyokanyo kwa cialame uvitha ciana isu na tuikulia assistant chief mwethi wana role nene muno ya kwatiania na ciana isu nundu twatie tithia imwe ciithithwa kuu na kuyithi wanaila kangaroo court cia atumia maicio kana oimwe cia assistant chiefs na ma chiefs. Assistant chief wa kwatwa unaina wina kangaroo court ya kwacia kana tebithanye kindu ki na kwatia nuwase wa atua nene ni serikali kana we mutumia wa kisio wose kana na kindu ki cha usilanya andu asu nundu kana kau tukene kana kakatutethia kana kakatethia Kenya yonde kwa jumla. Kwa hiyo ni kulia atumia maicio andu manyumba 10 assistant chief na machief ni kanatika nondo we kwati yolo akanaka na ni kwa pati mbaya kakwati kethiwe ke kaito na tikuli aumela mena mutu osu wa kukwata ciana nini nondo onatati ya muno tithi ya nandu ima muno andu ima ala mema wiani tukwosea atua nene ya kiserikali. Nake Victoria Kanini ni ofisa wa kaunti ya Masaku wa maundu ma uitisioni cia ndwani ni wasikana si aingi ni methitwe mekisiei na kuvitha ciana cia etu ila ciitava na makulia maumano na mutu osu wengine nao na mwatumia mandwa maumilie siko isu kila tukulia ni national na county government matutethese nikenda withie nundu ni manatumengie tukoti tutu na ni tuende ndivaika ila tuendete kisioni lakini twetiwe seminars kana twetiwe barasas nikenda andu amekuya kisioni mail tuwaelemishe tuwajulishe na maitabwa kana we have nothing totally na tuyuma lukasia misio. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kuba kauntini ya Masaku.
na ndio usuni uamu ya vilingi wa movo mube mwana kwa lamu kwa tiania na iko wa mesa itu ya movo kiwiyo ni cha umundi nyeni ta wa masi wa kitaka nola onengelilia movo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ili wana kiwiyo kiseo.